Pila banyu I kini ke video mentah ngidang harvest yo ni sok peram. Pek yang ni ke video pila banyu I. Uni udai uway neki variety wa best bahajung sok peram. Ladang itung bandi sayo wat ban bam hi ya lediro. Ka size ke jung ni sok kalong bepiang bah. But ke quality jung u ke jing tiang ru kalong bepiang bah. Te ha banyi de sayo ngi de ban rap de kini ki sok ki balong baki nong thiet ru ki tenat ban thiet. Pek yang ni pila banyu I kini ten rai jung ni u sok peram. Ba pila pek mene pastang video mila yo kek abang itung tang sisnam hadian sisnam mila yo ban kek makat san alpotli kiso ban nadu kesnam baar nyala yo sibun bagi so na usi ten rai ru pe hang ni kini ten rai kini gidi ki variety ki best quality ng khot ki quality planting materials pe hang ni ngan EAP pila banyu I kini ten rai long ba wet bakya ki healthy baki best bahala pi kwa ban thung ban yo nong ban di sayo nom ta kinong rep wat ban thung tang ar lai ten rai ba phin bam hayeng ru long best ba la ban I kini ke video kila da don na preng jong pi ki kwa ku mi kini ki ten rai sambai ki ba ba phin thung nom ta ban rep la ba contact ha kini ki number ban na bo pila ban yo na po kini ke farm jong ni ke nim pun isu so epis pang kini so repair ba don jing mun toy la ni thung bagi quality best bahan nak kita bandar. Leisure bon.